Okay na, go. 5 plus 5. Okay. Bilangin natin naman ang puzzle. Dito yaw. Isa, dua, talo, upat. Ano to? Ibuong mo na doon. Wait, sampo. 4. 40. Ha? 4. 40. Duyaw, ayun duyaw. Ate, yung duyaw. 300. Ang tawag mo doon? Duyaw. 400. Buo mo yung duyaw. Kanyata nga ka, na shape. Square. Square. Ilocano. Ilocano. Quadrado. Quadrado. Anya nga Mari. Yaw, ino duyaw. Ino amarillo. Kabisado pa siya Marillo. Yeah. Next. Paano nagpasa matawas ng Pilipinas? Kabisado ko pa rin. Kabisado mo na yung panunumpa. Ba't nga daddy? Ba't nga Next. gusto ko lang makita ang oblong. 230. 230. Ayan. 230 plus 50. Tama. Mali. 0 plus 0. 3 plus 5. Hanapin mo yung puzzle. Plus 5. Mali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mali. 22. 2. 100. 8. 80. Basta pag didikot ang dita kulay na Mali. Ayos mo. Ayos Oo. Ayan. Mali. 30. Hanapan na ibang partner. 330 plus 50. Ano pa na ibang partner? 0 plus 0. Mali. 3 plus 5. Mali. 3 plus 5. Ganyan. Anak mo ibang partner 3 niya. plus 5. 3 plus 5. Ayos mo kasi Tapos sabi Anak mo na. Wala. 23. 3. 100. 8. Nabuo na. Anya nga kadata niya nga sukog. Gamitin mo pa ito connect. Tanggulo. Mali. Ay, Ito yung square Anya data nga sukog. rectangulo. Mali. Dato yung rectangulo. Ra? Triangulo. Triangle. Ha? Triangle. Triangle. Anya Ilocano natin triangle. Triangulo. Triangulo. Ba't mo Anya nga sukog data. 530 Ha? plus 50. ko? 530 plus 50. 0 plus 0. Tanggulo. 3 plus 5. Tingay. Sira. Data. Anya nga shape. Anya nga sukog. Ano yan? Nasukog? 500. Nagtimbukol. Timbukol. Tingay. 80. Ipagdikit-dikit natin. Nasira! Bawal tignan Anya sa nga sukog. Anya likod. nga sukog data. Bawal tignan sa likod. Mamaya. Anya nga sukog data ngay. Rick. Ha? Square. Anya Ilocano na. Si Lucano na. Quadrado. Okay, very good. Tapos, Sa likod. Sa sa likod. likod. Break na naman. 580 plus 50. 0 plus 0. 8 plus 5. Bilikot. Tama? Lang na yan. Oblong. Anya ta? Oblong. Anya nga shape? Shape? Ilocano. Ay, Ilocano. Ilocano? Ilocano na? Ilocano na, nagtimbukol. Mali. Im? Im?
Miklog. Anyati ka na English na. English. Ni? English na. Di English na. Timiklog. 13. Di Miklog. 1 plus 5. English na. Di Miklog. 1 plus 5. Oblong. Oblong. Baliktad ang mga kalata. 6. 600. Baliktad lang. 30. Anyang shape na nata. Rectangulo. Ha? Ay. Tatoy kwadrado. Ato. Ito naman ka jay asul. Asul ka. Dinalabaga. Tikahel. Jay duyaw. Jay triangle. Triangle. Masira! Triangle. Ayan na di triangle. Ayan na dito jay square. Tatoy. Ayan na dito jay circle. Tatoy. Ayan na dito jay ayan na dito jay nagtimpokol. 0 plus 0. Ayan na dito jay kwadrado. 4 plus Kwadrado. Kwadrado. 4 plus 1. Ayan na dito jay rektangulo. Rektangulo. Rectangulo. Di tama. Hey. Rektangulo. Ayan na dito jay triangulo. Ayan na dito jay magulo. Magulo. Ay, ito yung magulo. Wala yun. 480. Asan dyan? Ayaw ko. Ayan na dito jay ka. Ayan na dito jay. Imiklog. Dinosaur. Imiklog. Taray. Sige, imiklog. Asan na imiklog? Okay. Imiklog. Go again. Asan na dyan imiklog? Wait. 100. Wait. Magantay kayo 0 naman plus 0. 8 plus 0. Magantay din kayo 7 plus 1. Sige, sugar lagay. Ano sagot? Na, ginulo mo na naman! Lagyan mo ng ano pag... Sige, ganyan lang. Wow! Yan, okay. Alik. 800. Balik! Smile! Alik. Smile. Smile. Alik. Smile. Mabalik ka dyan dali. Okay. So, Puzzle ka din. pasok. Puzzle kami ni Kale.